tu ta chi bai vek ola tun tuma chuan Yamaha HS5 Studio Monitor kanan box to na video te top thleng lo thlir sakanga engang monitor nge ang sound box nge ni ti te man zat bor vel te an sui chhozel to na ni ola tuna chuan a sarang vel te vel kan han khokanga te chuan ma sabara hian nge om ta hian AC cable a current cable ania rol khop maya hi ampere ngai kan en lokang 6 ampere chau ni hi ma rol nang 6 ampere chi ania so bang chona chau tok tura company na an ngai nia te chhelowe ti chuan hong do nanga khup na o jang kan mai nga hi thermocol chuan hi aman nual ania chuan akina online in kan register pokanga engamo warranty chungchang vela po khan online na register a atinga ti thlap kha warranty kai thlap te kha thani ai hi ni ta tok ve khop mai nakina hi an ngai thlanga setiang chara top thleng kan en hodon dia ole tu na power an han ti tung don chinanga an onanga on che hian heta hianin logo hi eng tel boka heta Yamaha logo kha alan dan tur ania ole tu na chona boring lo nan kumsang ni som kuma ka taxi kan ngai thachinanga ka speaker thlui khanari ka lo te sual rengem kan sound box thara tin ngai rik chhuat reng kan ngai thasinang tu na ole tu na chon kan sound box thar kan han ngai thachinari thadap dap khop maya nakina helai hnung bor vel hi kan han soi fianga manzat te kan han soi fianga chu main kan soi du ma sak jok chu kan san thil reng hi kan man ro reng hi kan man thiam ngai a che mo thai mo kan thom no chu a che mo thai mo fai tur nen tiang do khan kan man thiam lo chuan om ziom chuang lo ne he sa pa man thinang kha NS10 po ni ro se mo SS578 po ni ro se ang po kha mang mai la kan man thiam chuan si lo chuan om ziom lo ne chu bang chuan man ro tha rongot hi ni lo wa a user mang tu te kan poi mo em ani chu tiang tu chu kan in zirna satanga ya a sei thina vai mystery pon room le mo level 5 polythene khai le lewa building chong sang tak tak sa the ni mo kha tiang chi khanin heng vai mystery ho po tile katar ming nei lem lo mo boss ti te dual ti te ni lem lo hi an mang na sa ni mo kha tiang khanin nal tak tak em room an design the ni kha tiang chi khan kan nei chun mo kan nei phak tok pa kan nei chune mo hi kan man thiama chu ai lu chu om lo ni ti kha kan sui ma sa ni sela ole tu na chon an hnung lampang kan han bel chiang do nanga he Yamaha HS5 Studio Monitor hi a ri zong hi pakhat ri zong hi kezinga le gram za thung bor vela ri tania ri nal khop mai ti chona man hi kan han sui lo nga online na tu na hian cheng sing thung sang thung bor velin oma Eizola Active Sound do tangkhala khania cheng singri bor velin henga chon kan lei ni pakhat chi cheng sing hi sang khat bor vela nia speaker pakhat man hi aman po u khop mai thaviau tura ngai la ti chuanin helai tang hin kan han tan he tan hall ko oma ti chuan he ta hian a level a volume control na oma tuna hian dar som pani plus 4 dB oma ti chuan an hoi hian XLR input viluna oma ti chuan ta hian jack in TS jack in ti hian vilu thei boka a room control hi kan en le anga helai hian a characteristic frequency a control na NG ka herum control hian 0 dB -2 -4 thlengin
a control thaya omje chu ta hian hei hian a control chu 500 Hz frequency 500 Hz low mid frequency kan ti hawang re thum puam lian mo te deuh bulbul hawang kha I akat the ni tuna hian 0 mo to ma -2 khati khan mo kha 500 kha -2 in a volume down na ti hian -4 in a volume down na ti chuan kha kan room te kha nge ni lo re deuh kung mo kan room te kha tiang chia ya bes lo ti deuh mu mani kha chuan heng te hi -4 emo -2 vel emo hian han dai la ti khanin room han khok vu deuh tur te kha aveng ta ne hei room tuning te pawh kha lu chuan a ti thei veka ti chuan an hnuai lei hian high trim a awma ta hian heta ve thung hi chuan 2 kilohertz 2k kan ti mai kha plus 2 thlengin he speaker a hian a up theia -2 thlengin a down thei ni awmze chu a chung zawk hi bass control na mo bass le tri bulang kha na mai samjong ti meng o ti chuan he hian 2 kilohertz 2k sin fiang lampang pol deuh kha he hian a up in a down thei ni ta tang hian ti chuan he Yamaha HS5 hi indo ni se siam ani a wat somli panga ani a a pani chuan wat som kwa ti na ni ti chuan kan soi tong khanin kan man ro man kan man ro nei kan mang thiam tur ani a helai hianin creative soundbox oma hi kum sang ni paruk borvel kan lei kha ni ri to khop mai tu na kum sang ni som ni panga ni a thang khal lian zat chu ni ta ne chu kum som ni don me la long hu ve ta ala chelem lo ma ro chu a volume control na hi tle ma left le right hi chiang kwan to lo wangin he Yamaha HS5 hian kan thlak don ani a hi ka mang thiam khop mai a hemi mang hian nge ni bam thrang ate guitar kan lo perlu ta track ta kan lo siam a music video me tu te mo ti khan album me tu te track kan siam a guitar te kan lo perlu to thina ngayom dong khop mai hi ka mang thiam lak lo chu wang chuanin hei kum sang hei som ni panga kum sang hei som ni hulama HS5 kan han mang ve don chau ni e ngati nge po min te mai thema ro chu sweng khan kan man ro nei chun kha man thiam a poin bok ati kha he kan man ro nei chun te kan mang thiam a ti chuanin earphone nen te kan tang kopa hemi Samsung SR hi kan soi mai don 850 mo hemi te nang han kan tang kopa ti chuan thapa ngai tak chuanin mi tiang chutuk lo ma se kan han ti chuak ve hei hi Creative Sound Blaster Live 24 bit khani rei to em sui tong khan tlo khop mai he tu na po current problem mo power problem wang han kang che ti vel khom lem lawa ka tim lo viau na ngin tharei khop mai chu tiang khop a tha chu ni chu wang chuan kan hman ro nei chun kha chiamo thai mo kan hmang thiam tur ani ti kha kan soi non lenga chu wang chuanin thil man to u chuak thil thadeu deuh atira nei kher kha ngai lo kan nei chun kha hmang thiam leila heta tanga ka mix chua kha lo ngai thabe photo ni mo ni man channel hun lai ate chumi ma te po chuan album ate po chu bang chuan hetrang po hian nal tak takin a mix chua thei thau ni ti kha kan soi tel hra mani chu le kha song khani ta sela nakina chemical tanga kan check siam te kan hmana kan ti man ta ni le kan la tianga ti chuanin tun din na tan chon khami chin khani pot sela he Yamaha HS5 bung thar kan han kaya kan lei thagan on son an lem lewin ti khan helai speaker chung chang tlema zong soi fia pain engama kan han soi tel lok ani chu unbox pain ti kha an thu top na ni bai ta sela video te top thlang mi lo thir chang pain kalom me